i na šta treba da se ukaže pre svega? Pa na ovom današnjem sastanku Saveta za zdravlje grada Sremska Mitrovica biće izložen predlog plana javnog zdravlja grada Sremska Mitrovica, koji je strateški dokument koji se formirao na osnovu Zakona o javnom zdravlju koji je donešen 2016. godine kao obaveza svake lokalne samouprave, jer svi problemi u javnom zdravlju rešavaju se na gotovo svim nivoima, ali negde je dokazano prosto da najveći problemi se reše upravo u jedinicama lokalne samouprave. Osnova ovog dokumenta plana javnog zdravlja na određeni period na koji je donešen jeste analiza zdravstvenog stanja stanovništva grada Sremska Mitrovica koji je sačinio Zavod za javno zdravlje, ali to je jedna šira slika zdravlja našeg stanovništva koja podrazumeva da u izradi ovog dokumenta učestvovali su i svi ostali sektori našeg društva, a to su i obrazovanje, i privreda, i poljoprivreda, i znači svi oni koji su mogli svojim podacima da nam pomognu da vidimo gde su to problemi naših sugrađana i da onda donesemo te naše opšte i specifične ciljeve koji naravno moraju biti realni, moraju biti ostvarljivi i moraju biti u skladu sa mogućnostima naše lokalne samouprave.